Hadingi bafowethu asibingelele kakhulu Hadingi ngakhohlwa ukusubscribe silaba bafowethu Hadingi njengobona nje insizwa ilungiselela khona ukuye emashini eHadingi ukukhulela ngoqoke asikhumbuze futhi abantu ukuthi eHadingi kunemashi eqala namhlanje ngoba kumhla 1 iziphele ngomhla ka5 kuphinde kwancenga futhi ukuthi ke zonke izifundazwe zingenela amamashi ihamba amamashi bafowethu idlela amamashi ukuze ke mhlawumbe kuzoxoshwa ke labo abangekho emthethweni okuba kuleli ya so nje into kanjalo bafowethu nje njengamanje kuseHadingi njengobona nje njengobona nje bafowethu insizwa izona ke ahlinozi so bafowethu ya ekhaya mengameli wamabhinqa ngizwe umlando wakamchunu njengombona nje efaka iflegi lokho futhi akugcizelela kakhulu ukuthi ke wonke umuntu noma umuzi nomuzi awubeke neflegi njengombona nje naye uhleli efake lona iflegi njengobona nje ngisho umfokandabandaba efake lona iflegi bese ngaqhugqumezela kakhulu lokho bafowethu maqhawe ezulu ya awu qhawe uyalepila mo khutlile mo mo awusuka qalili yabala mntwana ngena qalili yabala lento namhlanje selinsuku ezu29 ya indoda ibicinga umncwadi uthi yagcina ubeke ngakubo kona ke awusuka indoda ingahambi sho umncwadi lapha sifuna ukupakwenwa imncwadi lapha ingekho yini incwadi khawela sizwe ngesichaza kakhulu siphatha nabantu uthimqhawe isipakwe seforeigner silifuni yabantu njengoba zithi 1 namhlanje abahambe babuyele emakhaya bafowethu nathi sinezibhuku zethu la nenkinga zethu awushubo kamyami sikhathi